Anya laki din! Anya gatang melang. Sana ka gumatang antiminda. Ha? Umay kulak kumasaludsodan no mano tinatakaw a kwarta da selya idirabi. Ay na, nagdakal Nasurok ka no a 50,000 tinatakaw kadakwada. Agasam man, kat ijay gayam tawa tinagnaan ti agtatakaw. Anya? Isuanas kan abantayan tayo, ti babalay tayo. Agraira manan dagay ti salbag nga agtatakaw. Asino kumangay ti agtakaw dito yung lugar tayo? May salaang matyam amo ti tattao dito yung agtatakaw. Anya? Anyat kayat mo asawan melang. Masiguradok akaraman ti anak ni Andrea kadagiti agtatakaw anang sirrek iti balay da selya. Anya? Oy melang, anya ka din day tanga ibagbagam. Masiguradok kunak tumet. Hay, nakababain lakit di ti kasta. Agtatakaw ti anak. Naimbaglaangan ta saan akas jay ti anak ko. Ay, anya lakit din. Anya ka mo timilang? Una ba na Apay manan aya, Orlando. Kasangsangpot mo pa'y laang, ngam agong-ungot ka manan. Anya manan ti pagong-ong tam aya. Apa na pa mo yung bagbagay ti tattao? At nagtakaw yung balay da silya? Kati anak ni Andrea? Katpod nomat. Ay, apo. Amok manipod anggad. Agtatakaw ti anak ni Andrea. Iso ang malamang sa malamang. Iso tinagtakaw, itinasurok a 50,000 a kwarta da selya, ijay balay da. Anya? Ay, isong sakit di at ingat gatang da Andrea, iti makmakanda. Ay, una yan. Apay, da ka di ebidensyam. Takas talatan ka lang kaparaking ka, agsasaw iti kasta. Ha? Nung ay dumanon na itakin ni Andrea. Sada kay daraw. At naroon laban mau. Talaga asang kang agpampanunaw. No niya tinapanuno mo, sawang mulatan. Di ka pa'y panunutan no pa kay sagmaka. Salbag to. Anya? Anya nga. No, idarom da ka po iti kinachismusam makamuga. Tiyawanan ba in amilang? Ay na, makapangariyot at talaga. Nagmayat lakit din nga ikanti pag nakman aya. Day tangarod ka ti parikot kan ko, ana. Apay, adda nga ta ebidensya na ati anak ko tinagtakaw ijay balay da selya. Ay, jakman amo iti day dya babae. Imbabain na kami nga awan ka amu-amu mi. Una yun. Kasaritam tuman ni Andrea. Bagbagaam asad ana saya at dayjay ngar aramiden na. Ay, talaga abagbagak anti. Ngam ijayan barangay ta idarum ko. Anya? Wan anti, ikak man ti pagnakman na. Idi natakawan da silya, at dati anak ko abisi-bisi nga agayam ti silpon na ijay balay. Sa ita, ibaga na at ti anak ko tinagtakaw. Kasalpag at talaga anti minda. O mare, si kamot gayam. Itaman pa nga may kaditi balay me? Imayak may lang, takayat ko nga ipakaamukin ka nga indarum ka ijay barangay. Anya? Amom, nagalas at talaga ti ugalim. Manipod pa idi aging gaita. Mare, mabait lang ha. Anya ka diti parikot mo. Di ka man agin didi nga awan ti amom. Tamangan no matong pakapay dito yung teritorium. Ha? Apay, ada ka di ebidemsyam ati anak ko tinagtakaw ijay balay da silya. Mare. Agasem man, nagpalaod, nagpadaya ka nga napan nang ibagbaga iti tattawa ti anak ko tinagtakaw ijay. Intunulonis, agkikita tayo jay barangay. Isaganam ti ebidensya, milang. Lakay, pangasim mo tan tulungan na. Tulungan nga ibagbagam, Mike. Makamuga. Parikot mo rin tao. Anya ka mo tan. Pasla sa anak mo tan ipatpatag ng asawa mo, Orlando. Patag nga. Tulungan na mo, no? Saan ka na pagbigbig yan, no? Itirabi. Ay, uray. Daimak. Mabyaga kurawan sibog-sibog. Salbag kinay. Oho? Kunamlaang dayta. Si Kapay atong galrabi, agkuldek. Yamuking kami lang. Alam mo tan alakay.
Pangaasim ta tulungan na ka makipakaasi kini Andrea. Asaanan nga ituloy ti darom kontra kanya. Ay, saan? Ayos lang kanya ngay darom na ka. Pag-ayak ko, oh. Anya? Barang isuntumit tan di pag nakmamababae ka. Dahil tati maghanap mo, iti kinachismosa munay. Uri awan ibilin siyam, nagturog ka kagsasaw. Alamot na. Saan naklang at tulungan ta kitam? Agsina ta iti pagidaan ko naktamat. Kan orag kay data. Ay, jaklakit di tulok a papa tanak. Uray po utam. Talaga nga on sirsirbim nga asawa. Naglaing ka ngagsaw. Idi na minsan, kunam nga outside ak di ko lambaw. Ngamidi ko nakaruar mo takuti, imaw. Anya? Naita ngamin, di bagbagaking ka idipay, kumari. Mare. Kita man dayta, ultimo di asawam, kahit saan nakakayat at tulungan. Wan nga rod ko, mare. Aging nga saan kayo pa nagsasarita iji barangay hall, inka ni iji balay da Andrea. Ha? Inka makipagpakasi, barang masyan paiking ka. Panag ko na. Saanan ang maasyan dayjay kanya. Kasta unay ngamin ti pungtot na. Amo ka na singpat, kan manakaawat ni Andrea. Basta ikarim king kwa na, asaan mo nga ulitin, di naramid mo, apan ang ibabain mo, iti pamilya na. Awan, mare. Barang maalokoy ko nilakay ko inton malam. Tadwa kami amapan. Ay, kin uri nila kay mo. Ikarimot lang king kwa na, asaan mo nga ulitin. Saanan at talaga kumare. Mababain akon kunaktuman. Apay, no pagmultaan na ka ni Andrea, ada ka di pagmulta, melang. Uy, pangalak ngay kumaanti. Awan trabaho kita. Kung kastamot na nila kay ko. Awan trabaho na, tanalpas mo tanti pa nagraraot dito lugar tayo. Oh, mutlagayam. No kastamot laang. Ingkan iji balay da Andrea. Anti, nasingpot-mot ni Andrea. Lakit di makisarita ka kan kuha na itinasayaat. Kan kang runaan na, ikarem asaan mo nga ulitan ti inaramid mo kadakwada. Wananti, dua kami kinilakay ko amapan inton malam. Barang mayat amang kadwa kanyak. Kita amanday ta. Oray ti asawam, di na kayat akadwaan na ka, taadalat tamot bain na. Saan na maulit, anti? Ay rumbang laang. Adal day taken ka, asaan anasaya at agib-ibat iti sao, nang runa no awan ibidensya. Anti, maibabain ka lang arodan. Mabalin ka pa'y ang maikulong. Gapulang iti kinadarasudos mo. Maawatam melang. Alamot din alakay. Intan iji balay da Andrea. Anya. Mabutong ak nga mino siya klang timapan. Ang mga nonya pa'y timaramid na kanya. Anya ko matipagbungam ka, si ka lang aro din nakabasol ka na kwada. Anya kamutin, alamutin kadwan na. Siguro, ada sa bali babae man niya. Saan na kong ipatpatag, isuwakas na kakanya kon. Nagadu ka nga ibagbagaman. Hingakideng barang ada ni Andre di balayda. Umay kamutin Orlando aya. Ay saan? Jack kaya tumay ko naktumay. Tanong mo man niya. Siyak di mababayin ka ni Andrea. Gapoy tayo naramid mo. No saan ka nga umay? Pulos, asaan ka na pagbigyan manipod ita? Tandaan ang data! Ha? Ay, saan mo ngayon nato yan? Mala, kaduang ka malangay. Ngam pangasim tagkari ka kanya kasaan mo nga ulitan di narabib mo. Ito nakababayin. Wan ka di. Ahabaw. Umaykan, tain taman agpakasi isang wanan ni Andrea. Agwan ka matlagayam. Basta ibagaklaan asaan ka na pagbigbigyan. Ay, salbag ka! Inton nagaputa jay, pumalakapaktan. Wan! Nagramang ka mo Mare, pangasim mo na. Maasyan ka kumamot kanyak. Anya? Maasyan nga ibagbagamot melang. Apay din napan mo imbagbaga iti tattao at ti anak ko tinagtakaw iti enda Celia. Naasyan ka kadi? Mare, Ay, kumaray. Siya ka, tagkid daw iti pamakawangking ka. Gapoy tinaramid daw iti milang asawa. Pangasim maray, sa mo kumangay tuloy iti darum mo kontra iti asawa. Hay, agyaman ka melang. Gaputa at dapay na bati nga asik parakin ka. Kunbain ko iti asawam.
Anyat kahit mo asawan, Mari. Ala, saan kon nga ituloy ti darom ko kontra ken ka? Ngam agkari ka kanyak asaan mo to apulos nga ulitin. Tanumaming sanpay nga ulitem. Talaga asaan kanto apakawanan. Tandaanam dayta. Ay na, agyaman na ka talaga, kumari. Kaya't asawan day ta. Awan ti maangay apa nagtutungtong ang tunulonis iji barangay hall. Awan, isu nga agyaman ka. Tada pa'y nabatbate akin nasingpet ko. Melang. Da kayo mo't gayam nga gasawa ti masabat ko, Milang, kun Orlando. Ay, unang Kyle. Naggapo kami, mandita bangin. Basta ka day. Papanan nyo ngayon, Kyle. Ay, di talagang Orlando. Siguro, sapsapulo nyo ti apo ko yung nga adik anya. Anya ka din na ito kay bagbagam, Milang. Matinsa. Katuan mat. San aya naglay nga gusar iti maiparit nga agas ti apo ko yo, nga anak ni Anseng. Hoy, Milang. Anya man day tangay bagbagamang? Pudno, san aya? Diyak kaya't day tatabas tingiwan mo babae ka Ada ka di ebidensya, iti day kay bagbagam. Di kay kailangan may aklonan. Idi pa nga amok ti maipapaniti day ta, uncle. Hoy, Milang. Ala, no ammom. Ijay takarot barangay hall ngagsarita. Ijay mo nga irwar, ti ebidensya. Hay, jak amaw na niya taramida king Kamilang. Jak amaw na niya taramida. Tamno mabaliwan day tanga kinachismusam. Lakay. Kinadwang ka lang aro din na napanayayan ni Andrea. Tamno agkid daw iti pamakawan. Ngamit lang nga panagawit ta. Kasta man ang tinarami mo. Saan kumot ngayon gagara day jay lakay? Anya saan nga ibagbagam may. Makamu ka man langan no niya taramidin na Uncle Kulas King ka. No agdarom kontra King ka, makamukan. Agawit ako ni lugar may. Anya? Ay nauma ko ni kasta nga rami mo. Hoy Orlando, nagawit ka dyan lugar yaw. Di awan ton timang sibog kanyakon. Wan now, ada sibugam ijay. Ay, ibagam lang. Ay salba ka kiday. Sibsibog. Awan bibiyang ko iti dayta. Mabiyaga nga ore awan sibog. Oho, kung kunam lang day ta. Pangaasim lakay. Saan ka pumanaw? Ang jak lakit di mo ti aramidak no bilang takaswanak nila kay Kulas. Ay makaamukan ko naktumay. Makaumarit ang ugalay. Ay iglesia ka man. Tinakisimba na kiti kawis kaw. Agawit ako ni dyan lugar may. Ay, diyak ka muna niya ti ibagaking Kamilang. Pangaasim ko, Mari. Kadu anak ko may di barangay hudin to no may alawas. Anya? Talagang impay-payso nila kay Kulas di na panagdarong kontra kanya. Ay, kad makamu ka Kita man, kit oray ti asawam, saan na nakananos king ka. Iso nagawit din iti lugar da. Patsyam na yan. Agsublintong mo lang na makasibsibog. Uray po ito. Awan pa'y makalawas. Agawid na jay. Nita, maalam pa lang tagpasibog-sibog. Kit agkakanat lang aro din ti mangidardarom king ka, gapo iti naramid mo. Anya? Ay, awan ti manamnamam kanyak Milang. Saan ka makaduaan iti barangay hall? Saan day ta, asikalaang, bareng agnakam kan. Mari. Numalpas kayo nga agtutungtong iti barangay hall. No adamanin masabat mo a tao, ibagam manen nga gusto sa riti may parit nga agas. Wano saan, ibagam nga iso tinagtakaw, tapno idarum ta ka manen, naging gat may kulong ka. Kalbag ka. Amo melang, no adda pa'y tisawan na lablabas ngam tabed. Kasjay ka. Uy, nalabas ka mo ng agsasao, Andrea. Pudno mat sana ya. Agasem man. Saanen anak kaanos ti asawam kin ka. Gapu iti kasta nga aramid mo. Apay, saan ka kadi mabuteng ama ikulong? Gapu lang iti kinachismusam. Nagturod ka ngamin nga agsasaw nga uray awan ebidensyam. Iti kaano man, saanan ang maulit, Mari? Ay, jaklapat dyan day ta. Pinakawan ka lang nga ruden iti naramid mo kada kami. Gapu iti bain kumutan iti asawam. Ngam iti panagawid yu. Adda-ada gustiin sa ronom. Ay, nako. Manipod ita. Jakon agsasao ko, Mari. Patsyam day ta. Tapnukit di mapnek ka. Amin latan at tao ang masabat mo. Bagaam nga agus-usar. Wino agtatakaw. Makasara kan tulat tamot Anya? Jak amo no kasanuday ta apan ang ngiw-ngiwat mo melang. Ay,
Anya lakit din. Ay, sana all, kumare. Kasla inal daw kamutin nga ag-milk tea. Ha? Hoy, si kakit di mat kumari. Saan mo't? Anya nga saan nga ibagbagam? Idi namingsan naka-Starbucks ka. Kan idi kalman, adaman nakita nga gamon a milk tea. Sa itamanin, adaman milk tea mon. Agasam man. Anya ngay nga rod kumari. Adda nga rod igatang ko. Ado kwartak oh. Anya? Apay sika, kasla saan ka makitkita agumatgatang manla iti milk tea di tarwar. Ay, adamot paggatang ko no bilang laeng pudang. Isuna laang ta sa anak ngamin a mahilig iti milk tea. Anya? Ahaw, di ko namkit day. Awan paggatang mo. Anya laki din. Di ka pa'y lang ibagati no. Anya? Ure kalakaan man la kumaamilk te. Di ka pa'y makagatang. Oh, na yan. Nagpanglaw ka mo tan, Jenny. Ay, nalabos kamot nga agsasao pudang. Nay, ibagbagak laang tipod no, Jenny. Tamanipod idi aging gaita. Saan ka pa nakita nagmilk tea? Wano Starbucks la kuma? Anya lakit din. Nakalibgayam ni Jenny ita, pudang. Ha? Ay wan badeng. Sigon kini manager kat nag-leave kano iti duang aldaw. Ha? Kasta ka di. Papanan na nga taday jay. Sana nagchat-chat kanyak ka. Siguro akit adda pa ki sidelinean na. Ha? Siguro kat kurang ti masusweldo na dito'y trabaho tayo. Iso anas ka na maki-sideline mat What are you talking about, pudang? Pudno mat sana ya. Kita kat kanayon nga umapal kanyak. Anya? Ni Jenny, umapalking ka kunam? Katwan, tunggal gumatak iti milk tea, wano Starbucks, kat kukuan na lang ti umapapal. Anya? Umapala, gaputa saan pulos ang makagatang tidanga. Yakamuging ka? Anya laki din? In-appreciate na la siguro mo't saan nga umapal? Umapal dayjay kunak tumat. Manutawon tayon dito'y trabaho. Ngam aging ga ita, pulos ajak nakita ang nagmilk tea. Starbucks kan anya pa dita ang inginaan amakan wano inuman. Anya lakit din. Ha? Nalpas ka na nangan, pudang? Wana, nalpasa kon. Kitibol lang mga rudin na itanabate asidam. Alangan kit dimot nga idolin ko pa ilaang, si kakit dimot. Ay unay kan, saan mo pa yan nakagudwa na ita tilapia asidam? Ngam ko nam nga ibal lang mon. Sa anak namin unay ang managsida iti tilapia, bading. Anya? Sagpaminsan lang ti panagsidak iti tilapia, naglangsi ngamin. Ay, sana all. Sana all back na. Ay, saan mo't akinabak nang? Ngam tunggal agsidak ngamin iti tilapia, talaga saan ko ang maibos. Malaki din, ituloy mo ti mangantay na ibal lang dahi tinabatik asida iti kanal. Oh my gosh, maraming tawang hindi kumakain. Sakit ibalbal lang mula ang timakan. Ato pa ti mabalin na sidam, hindi na sidam. Ay, nagadukot nga. Maan kaki din. Nasaya tandakan pudang. Itay kami pengagururay. Oh, apa yan ton? Agpudo ti anak ta. Nangato ti pudo na. Anya? Inalampay mga minti kakaiso na kwarta kiti walik kaw. Unay kan. Intag ko lang araw din amin king katisweldo kiti construction. Ha? Inak ko magumatang iti agas na iti parmasay. Ngamawan mo tapolos kwarta kung tinalam mo amin ay. Ay, sa peawan kwartak. Ambok asabado inton bigat. Agsweldo kayo saan aya? Ay nagkatak iti trabaho pudang. Anya? Kasano nga ron itan Anton? Anya paggatang tayo ti agas ti anak ta? Apay asyak ti saludsurum kay ititid ko maamin king katisweldo. Sakit ti kakaiso na ngayon batik iti walik ko. Inalampay laing. Salbag ka. Nangipi pa na mayang amay. Tapay ako ng ngawan na batay. Ay, saan mo na saludsudan? Ingkakot mang basa iti panyo tayo kabil mo ni tamuging na. Unay mo tin apa nagsasao ni pudang. Kunamlano iso abak nang. Ay, oo nga. Agasim man ngamin. Uray kagudwa ti tilapia.
Kat ibalang na si ka. Anya? Kano nga inaramid na dayta? Idi naggidan kami anangan. Idi ngay nakalib ka. Kanayon mo't dayjay. Ura idi na minsan nakagiddan ko anangan iti lunch. 2 pieces at chicken Jollibee ti ginatang na. Sakot may salaang ti sinidana. Kahit imbalang na ti Maysa. Wen, ay na. Masaysayangan ak nga rod. Kunak nga dawatak ta iawid ko akanan ti asumi. Napanamutan inbol lang ijay kanal. Anya? Ay, ang yabang naman. Jak amo ti maibarakin kwa na. Napalangguad unay. Apay ijibalay da nga ta, ado makanda. Sana ulatan Tunggal umawag ti maysa nga anak na kat awan makanda. Numamingsan, mangag ko pa'y nga ibagati anak na mabisinda kanon. Awan makanda. Sakit ti inada. Ada dito'y trabaho ngagpalpalastog. Feeling mayaman. Ay, Diyos mayo mariman. Nagpudot ti panawan. Papanan nyo nga agamaan taon. Ay, mapan kami man. Iyan ti trabaho ni Pudang Antay. Ha, apay, anya pay lang ti mapanyo aramidan ijay kat nagbara ti panawan. Awang ngamin imbati na nga igatang may ti bagas. Unay mo tinda diyang asawa. Anya, kayat mo asawan, adamin kan kwa na ti kwartayaw. Wenantay. Iyaw awak ko amin king kwana. Iso na lang tadyak amaw. No dapay na bati ijay duldulin na. Unawanay. Tawang mo imbati na nga igatang may ti bagas. Anya, ay oo na yan. Ay, amo na mga awang bagas may. Kinapudno na antay, saan kami pianangal daw. Namigat kami lang itay. Pandisal nga kalkalyaw, tikin na may. Awan makanyaw, gam ni bakit mo, kanayon nga daimot na milk tea, tunggal lumabas ditoy. Ha? Katwan mat, no saan a milk tea, Starbucks kope. Day, tangarot, ti pari ko cooking kwa na antay. Bagi na lang, ti pampanunutin na. Uray saan kami namangan, kitayos lang king kwa na. Makapasikat lang. O Anton, apay nga imay kayo diti trabaho. Nanang, mabisin kamin. Saan kami pa'y anangal daw? Anya? Nangag mo ka dito imbaga ti anak ta. Saan kami pa anangal daw? Unay kan Anton, saan kayo pa'y gayam anangal daw? Kat apay saan ka pa'y lang nagluto ngay? Apay anas kan pa'y lang umay kayo ditoy. Anya nga gluto nga ibagbaga. Ka-ultimo paggatang iti bagas kaawan na imbatay. Sana yan? Anya? Mabisin kami nanang. Naimbag ka pa'y tanangan kan. Di ka man sumanao si kami ka? Puno mo timbaga ti anak ta. Naimbag ka pa yata nangangkan. Ngamda kami ngay nga gamam. Pulos asaan mo panunutay. Salbag ka kiday. Nagpasikat ka launay. Ay nako, aging babak na nga mawamag ka ng ti anak na. Ay salbag. Asino ti paspasagidam dita? Ne, asino pa'y kumano di si ka? Anya? Ay unay kan pudang, no da ka nito'y trabaho, kunamlan asino ka abak nang, kundi ka pika iti sosyal, kas kada milk ti ang inginaan, ngam ti anak ken asawam, awan makanda, anya laki din. Amom si kabakla, manakibiyang kaunay. Apay nga min asan alay tabiyag mo ti pakibiyangam. Saan na pan nakibiyangan niya, ibagbagak laang ti podno. Anya? Agasem man, feeling mayaman ka nito'y trabaho, ngam di ka panunutan, anangan nga tamot ten ti asawam, ken ti anak mo. Ha? Di ka di makonsensya, di ka sa ngaramid mo. Anya ka klase nga ina. Ha? Si kamot pudam. Baliwam kumamot ti kasta nga aramid mo. Ni, lumabasak lang di ti arubayan nyo ngam kastakit din ti bagbagayaw. Apay, anya ti nakabasulak kada kayo ante. Tapno mo man ya. Napalabas ko ti asawa kan anak mo itay aldaw. Unay kan, anya orasan ngam saan da kano pay anang aldaw. Ha? Nakunan ni Anton nga awan kanupulos imbating nga igatang daman la kuma iti bagas kan si daenda. Ay may sakamot abakat, manakibiyang kauna ya. Anya,
Sa anak ang makibibi ang anya, ibagbagak laang mo't pudang. Tano mapalabas ka ngamin no maminsan, nakamilk tea ka, wano saan, kundi Starbucks ka, ngam awan makan ti aga amam. Di kay latang aguli mo, amin laki din kat makibibi ang anyo. Di maibagaklakan ka, saan ka ngamin nga aging babak nang no awan mo timbakbak nang mau. Saan ka ngagparparamag, no awan mo, ti maiparamag mo, maawatam! Si Kamot Anton, nukas jay, saan kay kumamutan nga umaiji trabaho ka? Anya? Tapno mom anya, mababainak itay aldaw ka dagiti ka trabaho, ka pwede pa nagumayo ijay. Mabaing ka tanang nagday timbagak. Kun timbaga ti anak ta, kasa ka day. Anya? Mabaing ka, tati ang muda iji trabahom karo kwartam. Di dalam mo ngagpampamarang kalaang. Anya ka din ditang ibagbaga maya, Anton. Kapag no might, sana yan. Nod na ka iji trabahom, kunam lang na sino ka bak nang. Pamilk ti ka, kas ka da Starbucks. Ngam ti anak mo, di ka panunutan nung nanganan nung sampay. Ay, sumardang ka man, salbag ka. Mapaiswang ka ngamin kahit. Agasam, manod na mabati masidain. Ibalang mo pa eh. Ngam kinapudno na, ti anak mo, di pa'y makaraman iti kasya kay masasidahin na mapanmula ang ibalbal lang. Sumardang ka kunak nay. Sumanao pa'y laang tilopo. Uy bakla, kita ang ada ito post ni Pudang iti Facebook. Agasam man, tanapan man nangan ijay nginginaan nga restauran. Nan, kita hagman. Daytoy man ne. Isugayam saan na kahit makigiddan kadata amangan. Tanapan gayam nangan ijay. Oo na yan. Sana pa'y impose iti Facebook. Awan talaga babay na dadya aparswa. Naku nampay. Aging babak na, ngam ti anak na, kunti asawa na, awan makanda. Maasya nakit di tay asawa kan anak na. Agkakaimas ti kan ni Pudang dito'y trabaho. Ngam isuda, mabisbisinan da. Feeling mayaman nga rod. Naimbag kumamot no sana kasya ti aramid na, amapan na ibalbal lang no damabati na asidaan. Mabalin naman nga yawid, tada anak na amangan. Siguro, para kinkwana kat nakababayin ti agyaw awid Nako, kaano pa yan nakababayin ti agiyawid? Mas nakababayin ti agpampamarang abak nang sakit ti anak, saan amang mangan? Ne, nakaskas daw, Jenny. Itaman pa aging matang ka iti milk tea. Siguro, ita lang ada kwarta man niya. Si kakit dimot Pudang. Nalabos ka mat nga agsasaw. Pudno mat sana ya. Kita am daytoy ginatang ko a milk tea. Talo daytoy. Kukwak daytoy maysa. Kun kukwa ti asawa, kun ti anak ko daytoy duwa. Ha? Sana kaskin ka. No gumatang ka kat kukwam laeng. Di ka pa'y panunutan ti anak kun asawam. Anya? Napya kanyak. Tanuanyat kanuk. Kanindamet. Sana kaskin ka. Agim babak nang ka dito'y trabahom. Ngam ti anak mo, awan makan na. Kaasimet. Hoy, Jenny! Awan amom iti biyag ko Iswasan akas ti panagsasaom kanyak. Pudno mat, sana ya. Feeling mayaman ka dito'y trabaho. Ngam ultimog bado ti anak mo, but-but kas kadadaan. Di ka pa'y maigatangan la kumatibaro. Jenny? Amom Pudang, no kasano ti kinadalos mo iti bagbagim. Kasjay mo't kumati aramidam iti anak mo. Ay, naimbaglaki din tadda nang ilibre kanya kon. Ha? Asa ino tinangilibrikan ka? Ni Ramil, inggatangan na kita Starbucks si Jerwar. Hay, noawan mangilibre, saan pa ya makaramanda tao? Ay, oo na yun. Ni, anya pa lang ti kukuam ngay. Uyawan na kun Sa anak lang harudan nga agtagtagari. Amukmut lang ti ibagam. Ibagam manan nga awan ngamin makukwartak. Iso sa anak ang makagatang.
Mang namnamaklatan iti libre. Kastamot lang ti bagam. Ay, judgmental. Ada magkidigatang ko po dang, ha? Iso na lang, tasaan nga iso ti importante. No adda mangi libre, ay kat pagyamanak ka. No kasking ka, trying hard, feeling mayaman, ay Diyos ko, mamumulobi ka lang kung ganun. Anya ka din day nga ibagbagam. Saan ka lang arutan nga, anwan? Ipakpakaw na ako na, taamukmot lang amin, nga iso ti adda di ta panunot mo. Salbag ka. Anya? Aging babak nang ka dito'y trabaho. Sayangam ti makan. Ngam ti anak mo, kendi asawam, mabisbisinan. Kanya laki din. Anya? Mababayin ka, karakiti katrabahuam ko na, pudang. Ay, wala kay. Kasano ko mamabayin ka? Kitinto lang mo rin nga ramit mo. Uri awan makami nga agama. Basta damay paramang mo yung trabaho yun. Ayos lang, king ka. Wala kay. Dahil tabagim lang kami, ti pampanunutan. Di ka lagbay. Sabi makaungit ka, no bapan kami ti anak tayo yung trabaho. Apay mabayin ka, mamuan na tipod now. Ay, pudang. Baliwam na itang ugalim ka na rabim mo. Tati ka ano man, saan mo apakaidayawan na ita? No di kat pakaibabay nam, o. Oh, himala. Itaman pa yan nagbalon ka iti pangaldawang pudang. Ha? Sigod ngamin kat pasig ang magatang ijay ruarty foods mo. Amok anak kababain dagi dyan nga inararamid ko, Jenny. Sapay la ko mata mapakawan na kiti amin yan na isaw-sawang ko idi asasao kada kayo. Awan day jay. Nung napudno ka, kun nadalos ti konsensya nga agpasensya, ikarimlad ta iti bagim, asan mo nga ulitin? Kun baliwa mo ti kasjay nga aramid mo. Un, Jenny, kinapudno na kat mababainak kan ka. Nang runa kinibakla. Gabuta amok dagiti sasaw nga insaw-sawang ko idi. Bay amon, tinapatag kat na ameris mo. Kun saan mo nga aramidan? Anya lakit din. Được quay xuống bình thường đó mà, có gì đâu. Lên của ai? Có view đâu. Có view đâu có người ta quay. Có quay, có view sao có tiền. Bước là bước cuối cùng kiếm tiền rồi. Rồi. Mỗi lần đưa vô phòng này có nói rồi. Mời giải thích, giờ Ví dụ nha, bây giờ không có ví dụ. Bà kiếm tiền mấy kênh đây? Nói luôn bà kiếm tiền mấy kênh? Được, không có. Giờ Không có được. Nhưng Quỳnh là Quỳnh nói thật à. Được. 2-3 kênh là nói 2-3 kênh. Ví dụ mà kiếm tiền đó không nói cái gì đâu. Ý là không có thiệt. Thấy không? Báo cáo thì rõ ràng Trần Tuấn Tú gian dối trong làm công việc. Báo cáo gian về Ý là không có thiệt. để bú tiền kênh một mình. Hay là quay cho chung? Báo Hay là quay cho chung? Là có em làm gì có gì đâu quay. Cái này là Anh quay Trung là nhà đi trang em là nữa. làm video thôi chứ bữa giờ video AI không mà. Cái này video cũ sao đi sao lại hoài à. Quay video bình thường mà có gì đâu. thôi từ từ không tin nổi. Ôi, có gì Thiếu đâu gì có. cái vlog đi quay đúng không? Quay tú. Má chật tối mùi quay gì cha. Tối Đúng chụp- rồi á. Không Em có. kêu ấy, Nè. quay gì tối gì đó. tối Tối- chụp- tối nó tối ngủ chụp thì cảnh quay hết gì? về. Nói đi đó để quay Ủa, khoan, tại sao đi chụp mà lại ngủ? Đúng rồi, đi chụp mà lại ngủ. Rồi. Chia ra hàng ngủ hàng chật chứ. Để cùng với cái bên, cùng với cái bên. Quay cái gì? Quay gì đó làm gì quay cái đó? Quay nó ngủ đó, quay không Ủa, ngủ. khoan, bình thường mình đi chụp rồi mình làm cái gì vậy? Mình làm cái gì vậy? Thì chật ngồi gác cổng với lại khi nào đi tùng em. Thì đó quay cái lúc mà đi tùng chạy xe. Random khi nào biết được mình đi tùng. Thì lúc nào đi Thì tùng cầm cái vô máy quay nè. theo. Rồi hàng nói chuyện đi em. Bây giờ em á. Trung Ý nói Trung Ý. 3.000 USD này. Tháng kiếm mấy ca. Rồi Kỷ giờ lục bên túi là bao nhiêu ca? Đúng rồi, kỷ lục là bao nhiêu ca? Hơn 10 Chị ca. Chị nhớ không? Đợt cái mình vô á, anh Anh nói túi là nhiều nhất. Đúng rồi. Anh Đạt. Một ngày kênh thấp nhất là 150 hay sao? Khủng sao? Anh Đạt. Có những cá nhân xuất sắc không? Anh Đạt. Lúc đó Hoàng Anh nói với em là nhân viên mới sao lại đẹp được. Đúng rồi. Mấy bạn mới vô, anh hỏi là mấy bạn mới vô thì ngày cũng được 100 đô rồi đấy, kiểu vậy. đó là khiêu khích mọi người thôi. Đúng. Ông nói nên cái động lực cho
người cùng Đó làm là tốt. mất rồi chứ 250 cũng nói lần. vậy đó. Chứ thật ra Cái 250 lần, 250 ngày đó. Thật ra là 200 lận. 250 một kênh, Nó 250 một kênh không là chính xác là đó. đó. Ý là nói vừa thôi, nói nhiều quá là sợ mọi người bị mất động lực ấy. Không có thiệt. Không có thiệt luôn á. Cái lời hiện tại thì không ai nghe được nữa. Không, bộ mấy hàng được khen là view kênh nào cũng lên. Được. View giỏi, view giỏi nhất. Bây giờ chuyên gia cấp ý tưởng, anh em có ý tưởng gì là đừng nói với hàng. Kỹ năng là số 1 ở đây rồi. Ủa, Ủa xếp khen mà. Kỹ Chuyên năng gia cấp ý tưởng. cố cái gì? Thum ta 9 điểm. Ơi, Cỡ nào không lên? thumbnail xuất sắc. Anh Hoàng Anh nói là thumbnail xuất sắc. Rồi làm mà bán kịch bản. Đó, ai được vậy? Trời. Như vậy món đánh giá đánh 10 điểm luôn giờ. Trời, cái gì nữa? Tự tin lên em. Đó, tới cái đợt xét tăng lương rồi là hàng tự xét mình 10 điểm. Đấy. Ok chưa? Còn gì nữa nè? Chưa thì mời em nói, em phát biểu. Em muốn nói điều gì? Hàng này có kênh nào đi thăm mười mấy ca? Nói gì? Mỗi Làm gì có kênh nào mà mấy cái? Mấy ca. Anh hỏi gì hả? Mấy ca là có ít đấy hả? Hàng nói là không có kênh nào mười mấy ca hết. Cao hơn thì có. Anh hỏi là có Mấy chục ca, mấy chục ca. anh hỏi có kênh nào dưới 30k hay không? Phải cỡ 50 nữa lên chứ. Có kênh nào trên 30k hay không chứ? Phải không? Thì không? Thì không? Nói xạo là bài kênh đó nha. Rồi, Có kênh nào đâu phải. em chiều em ngó nhẹ cái clip nó, một clip của nó đâu khoảng tầm hai mấy k view. Một clip mới đạt trong vòng 2 ngày. Chị Lan không? Chị Lan lớn mà anh Đạt không? Đúng rồi. Lớn lắm. Lớn nhất mà. Tiếp theo là não. Lớn hơn có tuổi à? 8 mấy. Như lớn hơn có tuổi hay sao á? Hay là 2 tuổi? Không, lớn hơn nhiều. Anh Đạt nó lớn hơn 1-2 tuổi. Anh Đạt 82. 80 Đạt 85 phải là 185. Kìa kìa, nó cái dịch cho kìa, bắt đầu nó ra đây. Đó là làm gì? Đâu, Chính rồi, xác, đúng chính rồi. luôn. Kiểu vô, kiểu vô. Chịu vô thôi, chịu vô, nó dịch cho gà kia nó vô. Được đây. Vậy Cái là của đó. Thôi giờ kể của mình đi. Anh Thảo cái gì muốn hỏi đó. Hồi nãy anh Thảo nói ra là muốn hỏi về cái tiền chức của em á. Cái chức là gì? Cái chức hiện tại là gì? Meta mới nhất là gì? Được. Mà Đúng là Mọi người làm gì em làm giống mọi người mà. sao được? Sao giống được? Mày biết tao làm gì không? Làm gì? Mày biết tao làm gì không? Sao em nó giống mà không biết sao ngồi chơi không đâu làm gì đâu. Tao nhìn chung là sáng vô 5 phút bốn thôi. cái, xong trưa lướt Nói cái đó bây giờ 5 phút. xong chiều lướt Ý là có view đâu, mọi người lấy thì để sụt đó ai lấy thì lấy thôi, gì đâu. Thì không. Thì cái này bình thường mà. Sale không? Sale Ủa, không? có gì đâu không? Không. Anh có kiếm tiền nếu đâu mình có. có gì đâu. Cái này Làm làm 6 người mà lấy chung một cái sột này cũng hơi căng. Không chia. Ai lấy rồi cất ra thôi. Ấy là mặt ai tự cắt anh. Cũng được. Là cái khúc mà dùng này. Đâu cần lấy chung luôn cắt cũng Ủa, thì đâu có cái gì kìa. Không, nó mới dọn không, nó dọn sớm. Trời ơi, mới rồi. mới có 4 giờ 50 vậy. Hỏi cái gì không biết Đừng có bộ. 25 phút luôn. Hàng mà đảm bảo 2-3 người ha, hàng cắt mặt túi cho để chung rồi. Không có anh cấp kết với 6 người được mà. Không có. Anh nghĩ của người gì? Để đúng rồi. Để hai người. Cho đó có mấy cái sticker dán lại. Dán Che mặt đúng rồi. Em không có bật đâu. Em để mặt em lên. Tại em để mặt anh để mặt anh lên không bật được nên mới thử để mặt mọi người nè. Mọi người nó đông hơn chứ. Ủa, tại sao tôi biết là không được là do mặt? Đúng rồi. Thì tại bật rồi. Ý là nó nói chê là mặt xấu là mặt gì mà không Cái bật này được. lỗi gì? Bật lỗi gì? Không bật được là không bật được. Là lỗi gì? Chứ không được phải lỗi gì nữa. Lỗi Đâu có nhớ. lỗi cho bích trả về là gương mặt này quá không quen. Từ hồi trước Tết giờ sao anh nhớ nữa. Là vậy để kiếm vé nhiều tiền từ YouTube rồi. Kiếm được đồng đéo mà nhiều tiền. Chưa được 100 triệu kiếm nhiều tiền. Chứ đâu có Ôi cái gì. ơi. Chính tài chính. Ai là chưa được 100 triệu một tháng hả? Là chưa cán mốc chưa cán mốc 100 triệu thôi chứ tầm 99. Đó, một tháng anh Đạt kiếm KPI đâu khoảng gần 50 á. Anh đẹp không được không. Đó là sách đó. Ăn chục là ít anh ơi. Ăn chục là số ít đó. Đúng rồi đó. Đúng, tại ghét bạn này. Ủa 50 là mấy trăm hả? Mấy chục ca. Năm- Còn trả chia là công ty nữa mà. Là thật lẳng của ảnh á. Đấy là thật lẳng đó nha. À 50 của ảnh đó hả? Thật lẳng đó nha. Chứ không Ghê phải là- trời ơi.
Đó, mọi người học hỏi anh Đạt nhiều không? Hậu túi á. Chú có gì học hỏi? Anh thấy kêu Hỏi đẹp đâu? vô mới hỏi được chưa? Anh Đạt không chịu anh vô. giờ sao á, mà bây giờ hết Anh Đạt còn dính nguyên rồi kìa. Chưa ra. Giờ có làm gì đâu học hỏi. Bữa sáng á, đáng lẽ là cái kia của anh Đạt đó là Đạt chụp hình đúng rồi. Cái anh Bảo mới đổi. Bảo nó đổi qua xong cái hồi ủa anh đó, ủa sao hai kia giống nhau? Mà đổi xong nhà vô luôn nha. Xong cái giờ kia của anh Đạt báo là đang sử dụng cho mấy cái. Không, mấy em cũng bị á. Không, anh bảo dùng của Đạt đi. Ôi cái kia của anh Bảo thì sao không đưa qua cho Đạt đi? Thì cô anh Đạt chụp hình sẵn hết rồi cái đem qua cái ghi tên Bảo là cà phê luôn. Xong Đạt vẫn chưa hiểu tại sao ủa sao cái kia của anh mà ba con Bảo. Có mấy thằng em. Tắt anh ơi. Nó còn nói mấy chuyện thông tin bí mật. Phải không? Tôi biết mà Ghê không? vậy, có gì bí mật nào?